cyumweru uraburebyemo filime ibihumbi amafaranga yanyu ndashaka kuyahesha agaciro. Nimba uzi kugura abonema ku gasobanuye films.com pana bya bindi bateka mutwe basigaye bababesha umugore aryamye hano. Nto dutangire yiryami katorore rukerera kumwe saa 12 ziba ziri kubura saa 11. Mugabo ari hirya nawe yibereye hino sa nk'utishimye katorore. Katorore mugore reba hano ntago tumuzi. sikore bana kabona agakinisho k'ubwato barakwirika mu rukerera. Umuntu umeze nk'utaryamye utigeze uruhuka wari wifitiye agahinda ke yamanutse gutyo mu nzu bucece siga umugabo mu buriri. Sigurya bajya bigenza bagiye kuduca inyuma bagasiga turyamye kurya turara twanyweye n'akantu. Aza hano agufatira kuma bwa bwuma butonya bw'amafuti. Asiga telefone ku muriro arimanukira. Ndagira ngo urebe filime z'ubwenge zose ubundi zitangira bucece abantu batuje ibintu bigenda gake gake. Umugore angisha za hano katorore agakuri karihe rebe mu rukerera kumwe saa 11 zibura saa 12 hafi aho. Agakuri katorore yafashe inzira ava mu rugo agenda yerekeza ahantu mu mashyamba. Rebe yikomereza mu ishyamba indani. Agakuri aza mu ishyamba urukerera tubabura ariko nsigaye nubona nina. Aza hano ni umugore ubona ko atishimye pe. Yararyamanye n'umugabo mu nzu ariko urabona ko umugore atishimye. Buriya amakosa nayande ayashyira kuri indi. Zamutse mu ishyamba zamuka mu bibuye karihe. Aza ku musozi hejuru. Kumbe ku musozi hanaje hejuru. Rebe gahinda kenshi hanaje hari ifoto y'akana disi ubona ko kapfuye. Kuki rero amafoto y'akana ari ku musozi hejuru. Rebe gatonya amafoto y'akana ke gato kapfuye. Arangisha aza gushwaratura ku giti inyuguti ya C na I yongeraho na M. Ni igiti kiri hano ku musozi hejuru. Ubona ko ari ahantu hapfiriye akana. Umugore nuko dutangiye filime yacu bucece dutuje ntacyo twirukanza. Iyi filime isohotse nonaha
iyi sigera ku gasobanuye films.com. Narabwiye ngo filime nshya ntago zizongera kurenza umunsi umwe zitaragera iwacu umwe. Bebe yaje kumanga y'umusozi wa mugore. Umuntu ushaka kwiyahura wese ukomera, uyu mugore amenya ari mu gahinda we. Yapfushije umwana byo turabibonye. Yaje hejuru y'umusozi. Pega umunsi mwiza sibyo? Hari umugabo wamuvangiye. Hano barambwiye ngo haba view nziza. Ariko n'abandi baje gukera urugendo birebera view n'umusore. Abonye umugore hano. Ngiye nunyiteho. Be on my way in a minute. Mukanya munota umwe ndaba nigendeye manje kwirebera ikirere. I saw the memorial back there. Is that... I'm not talking about it. Ntago nshaka mparaye nyuma nari mabonye ahantu bibukira ntago ibyo nshaka kubivugaho. I'm Richard. Banyita Richard. And you? Wowe? Ugoragaze ku gasongero k'umusozi arashaka kwiyahura nuko umuntu amubangamiye akamuva. Making me nervous. Wa mugore utangiye kuntera ubwoba. Back, why don't you at least tell me your name? Basi subira inyuma nimba udashaka kumbwira izina ryawe. Mugore umeze nk'ushaka kwiyahura. Bebe. I know you want to be alone. Ndabizi urashaka kuba uri wenyine. I want to be alone too. Why do you think I'm out here before the bears are even awake? Urakeka niyo mpamvu itumye ndi hano mbere yuko amaduba kanguka. Nyine. I don't need you to tell me your life story. Sinshaka kubwira inkuru y'ubuzima bwawe. I don't need you to hurt any less than you already do. Ntabwo nshaka kubabara kurusha uko wababaye. I want you to put a little space between yourself. Ariko mbabarira ushyira umwanya hagati yawe hagase ntabwo uri bumagarike kwiyahura. Umuhore n'umuhungu bihuriye mu musozi. Ngo arashaka kwiyahura yapfushije umwana. Nawe urabizi agahinda k'umubyeyi wabuze umwana. Urakina n'umwana nyina. Car guy. Nawe urukundaga imodoka kera. Back in grad school I had this. Ndabyibuka niga segonderi ngiye kurangiza. Mfite umukobwa mwiza dukundana. Nakamodoka keza. Headed, she thinks. It's headed straight into a brick wall. Iyo modoka yaragigonga mu gikuta. Total the Integra. Mbere yuko tugraduatinga iyo modoka yitwaga Integra. Worst part was Chloe and I were. Iyo modoka nari nyirimo n'umukobwa twakundanaga yitwaga Chloe. Modoka irashwanyuka tugonze igikuta. I don't want to tell you what my last words to her were. Ntabwo nshaka kubwira amagambo ya nyuma nabwiye uwo mukobwa apfuye twari turi kumwe muri iyo modoka. Wihangane. Everyone says. Iko abantu bose bambwira ngo nihangane. Nahise mubwira inkuru y'akabaro. Couldn't move for 2 weeks. Nahise mba paralize mara amezi 2 mu bitaro n'iminsi 4. Trapped in a hospital bed when. Ndi ku buriri bwo mu bitaro. What to do was. Narabaye paralize. Run as far away from myself as I. Ariko numvaga nahava nkiruka nkajya kuri cyane hashoboka ariko bikanga. Anyone who came to visit. Umuntu wese wazaga kunsura ndi muri koma cyangwa ndi mu bitaro nabasha kunyeganyega. Yarabwira ngo wihangane ngo kubashiri wawe yapfuye nawe uri mu bitaro. I'm sorry. Bose ambwira ngo musora. No, just don't bother saying anything. Right, just leave the casserole. No rero. Get the hell out of my house. Ibibazo byanjye birekerenge. Umugore yaragiye kwiyahura umugabo atangiye kumuganiza ngati yahura. Bura nimba ari ikintu kintu ubona umuntu agiye kwiyahura kuzubwira. Baretse gusimbuka ushaka kurwana. Ibyo ni bibi bumeze nk'umuntu utarize uraza ukamutera stories ibindi bintu. Carving our initials in the tree. Hari ahantu twashyinguye akana kacu. Umugabo wanjye rero hashwara tu yarashize izina ryanjye n'irye. First marshmallows. Twajano mwishyamba. Find all 3 in under a minute and I bet him he couldn't. Umwana wacu aratubwira ngo ari gukata mwishyamba araje. Nanjye gushaka uturabyo ntoragura uturabyo. We didn't even hear him when he. Umwana tuzi ngari inyuma yacu. Niri shyamba bari barimo bazanye umwana gutembera n'umugabo bimwe abazungu ngo mujya gutembera mu mashyamba. Takes what it wants. Isi twari byishaka. Bari basukiye muri iri shyamba na papa n'umwana acaho batabizi. I wish you would have taken me instead. Barifuza ko ari njye kabaye cyaratwaye. Bari igiki? Man. The most is that I uzi ikintu nanga kurusha ibindi. haven't been able to cry. Nuko ntigeze mbasha no kurira. I want to, but Banumva nshaka kurira ariko I'm
broken. narangiritse cyane pe handi umuntu adashobora no kubasha kurira kwa handi nyine Doesn't have to mean hopeless. ariko kuba umuntu yarangiritse nibivuze ko nta byiringiro bigihari kuba warahuye n'agahinda gakabije ntibisobanuye ko ukwiye no kubura ibyiringiro ko ibintu bitazamera neza ni amagambo ngira ngo uyu munsi mwese mutekerezeho Isn't exactly a pleasure. sha ntabwo nyine navuga ngo byari byiza guhura nawe ariko byari byiza pe mu guhura nawe banyita Iris I'm not gonna try to change what you do next, Iris. Iris ntabwo nakubuza gukora icyo ushaka gukora nimba ugiye kwiyahura ariko Really is a beautiful day. gusa uyu munsi ni umunsi mwiza nyamara nubwo utari kubibona kirazira kubwira umuntu ngo wikwiyahura n'ubundi yahita asimbuka utaramugeraho ubitwara mu buryo bwiza ukamuganiriza ukamwibutsa ukuntu ari umunsi mwiza ukanamubwira ati kuba umuntu yarababaye cyangwa uri mu gahinda gakabije uwo uri kunyumva ntibisobanuye ko ukwiye no kubura ibyiringiro k'ejo bitazaba bimeze neza buriya ikibazo cyose gikemurwa no kugitega iminsi ukavuga ati mugabo arigendera abiyahura biyahure nababwira iki arigendera avuga ati narwo nakubuza gukora ibyo ushaka ngeze abona umugore yamukurikiye arumirwa kwiyahura yabiretse zanabona umugore kwiyahura yabiretse ariko by'umanza mujye muganiriza abantu muhamagare inshuti zanyu cyane cyane izo muzi zifite ibibazo zagize ibyago mumpamagare nkanjye rero muri iyi minsi ndi mu byago bikomeye cyane nta mafaranga ndi kubona ushobora kumva ngo naniyahuye mumpamagare nabahaye nimero yanjye ariko umamagare umaze gushyiraho nk'ibihumbi 7 byo kugura abonema nyuma umbwira ati roke agahinda se kari kugenda kagabanuka basi buri iyo uguza abonema ya 7 n'undi akagura indi agahinda nimba kari kwijana buriya mu munsi nsigaranyeho nka 99 mukagabanya aya niyo modoka yanjye Richard naho ubundi nziyahura ni mutagura abonema. I guess this is goodbye. Reka nyege kuba ari ukunsezera. Wait for me to drive away so you can go back there. Nizere ko udategereje ko ntwara imodoka ngo usubire ruguru ku musozi kwiyahura. Ntago ari uyu munsi. I'll take today. Sawa? Reka uyu munsi nizere kuri utari buze kwiyahura ubwo. Umugabo bahuye aramuganiriza gusa umugore yumva koko nta mpamvu yo kwiyahura. Yumva nuriya mugabo yigeze kugira ibibazo bye. Gize hano umugabo yaparitse amwegereje imodoka cyane. Yaje gukingura imodoka umuryango wegera ku Niko. Looks like I blocked you in. Bisa nkaho nagufungiranye mindani. Sorry. Mbabarire. Mashyamba kumwe abantu mugabo afite umutaka. Rain? Imvura iri bugwe. You never be too prepared, you know? Ahora yiteguye regitego ugomba guhora uzi ko imvura yanagwa. Of course. Reka ajya kuzenguruka hirya umugabo aramwegera. Richard. They keep calling me that. Kuki komeza kunyita Richard ariko? Aramurakarira. Kubita amashanyarazi mama we. Umubusha kwiyahura isamo kubita amashanyarazi kugasobanura films.com. Nakubwiye ngo filime z'ubwenge zitangira zituje. Gace gace kigabo cyita kimuterura. Kimubujije kwiyahura tubona ari we mwana mwiza. Filme bayise ngo Don't Move. Don't move. Ho! Muzanan. Do not move. Ukushaka. Ho! Kigabo kirangije. Sana makamba. Ni filime. Kiramuzirika. Kizirika n'amaguru. Turashize. Ho! Yeah. Ni filime. Kugasobanura films.com. Kode bishyuraho narayibabwiye. Nimero bishyuraho narayibabwiye. Website ujya muri Google ukandikamo. Fata telefone yawe, fata laptop yawe, ujye muri Google wandikemo ngo agasobanuye films. Hariho na s.com. Ibitari ibyo barakubeshya. Bazabiba bazabamara. Cyaye icyo gihe tubasha kubona ibintu byose cyangwa wandike kode ni 046536 iyo kode yanditseho Kimomo wishyureho 7 ku kwezi numara kwishyura unyandikira umbwire ngo abone mirishye wereka ukuntu reba filime kigabo gishimusa umukobwa mugabo shimusa umukobwa aramutwaye
rebe yo washakaga kwiyahura atangiye kugira ubwoba bw'uko bamushimuse. Urebe nawe yo shakaga ariko ye ni byinshi tubona tugaho. Rebe kobwa bafungiranye hano baziritse kanda ku isaha. Please. Umva muko Process. Everybody does. ibyo abantu bose nshimuse barabigerageza kwirwanaho ariko no cellular. hano nta telefone ikora. So, iyo wahamagara 911 ntago bikora. Muri 911 wanayihamagara cyangwa ya nimero ya polisi wayihamagara niyo nta network waba ufite. If only there was a trusted Wi-Fi connection. My husband will be looking for. Umugabo wanje araza kunshaka. I'd certainly hope so. Cyane ko mbikeka pe nta wabishidikanyaho ibyo byo. Abantu bose bino wibikora. This don't hurt me. Bino wibikora wimbabaza mfite abana utabagira imfubyi narinda ahantu ntakwiye kuba ndi mu gihe kitari cyanyacyo. Ibyo ni byo abantu bose nshimuse bavuga. Amutereka kaka pupeke ubwati imbere. Rebe yo kobwa kuyimaho filime kura y'icyuma kakuma yigeze kubika. Tell me about Chloe. Mbwira ibyerekeye na wa mukobwa mwakundanaga Chloe. Harya wo muhungu wawe yitwaga nde? It's Mateo. Bamwitaga Mateo. Kana kapfuye. Kuki mutamwise Matayo? It's a name. Wese kuki atari Chari ni izina nyine bisanzwe. Kumba ari kumushisha. Was she pretty? None se umukobwa mwakundanaga wapfuye yari mwiza Chloe? You remind me of her. Maze ndakubonyura mu nyibutsa. How did you meet? Mwahuye mute rero? Turi gukora ndabizi umukobwa ngo zarawuca. Soft me. Uri kugerageza kugira ngo ndeke ubugome mb'umwana mwiza. Agare wa mbere. Be on the level. Okay? Umukobwa ari kumushisha. Like you were on the level with me earlier? Uragira ngo tujye ku rwego rumwe nk'urwo twari turiho kare? I speak my truth. Shobora kuba nakubeshya ariko nakubwira gukuri. Speak your truth. Okay, ngaho mbwiza ukuri kwawe. I have a small place out in the woods. Mfite ahantu ntuye mu ishyamba hato. Do to me when we get there. Nitugerayo urankorera iki? Urankorera iki? Your hair. Ndabanza ngusuke imisatsi. Aramutuka. Go. Refilm. Kwabwa kura y'icyuma. Modoka ibura balance. Rabe. Barikano bose nabi modoka yagonze igiteri yasinzi ko ari uwarokoka. Umukobwa yari afite akuma. Nta kuma yakuye mu rugo kugira ngo aze gushwaratura igiti ashyiraho initials y'izina rye n'umugabo n'akumwana. Rebe. Akuma karatabaye. Ikigabo kiri hano. Iki kigabo bivuze ngo gisanzwe gishimuta abantu. Umukobwa tara jya kure. Tarajya kure. Ne filime. Aga manigisha umugozi. Gore uri hano. Nigisha umugozi. Nigisha umugozi wa sentire. Kigabe n'imekere yiryamishaho. Aho. Mugeri. Abasigaye bagira gym rero aba bakobwa nabo kiragakurura. Nzo wabashutse. Kure icyuma. Rebe. Do. Filime. Kigabo kikubita agakobwa karakinize. Abakobwa mubona hano hanze ntago bakiri bamwe bakera. Bamenye ibintu byitwa ngo platinum gym basigaye bajya muri gym bagakora sport bagasanga y'abatoza bari seriye. Iyo gym bakwirebero. Hari amubona Sawa City bayita platinum gym. Abakobwa bose bazi ubwenge nibo bari gukorera sport n'abasore kugira ngo babe bari fit umuntu atazana gushimuta gutya rega kaba yanakugirira nabi dore umukobwa ukuntu yitabaye. It couldn't have been more perfect. Do. Nakagombye gukora ibintu byanje neza. Isolation. Uburyo njyana umuntu ahantu hatwenyine igihe mbikorera ku makuru yanjye. Don't mess it up by not checking your pocket. Nakoze ikosa ryo kutagusaka. Ubundi ibintu byanje biri perfect. Umufuka yarimo icyuma. And again,
There must be Umva. something about me. menya hari ikintu kidasanzwe kuri njye. An hour ago, you were ready to end it all. Minota 30 ishize wari ugiye kwiyahura, none dore uri kurwana ku buzima bwawe. Feel it yet? Watangiye kubyiyumvamo. Wumve, numva ibiki? It'd be hard to tell at this point, given what Muri kano kanya byangora kubikubwira. What are you talking about? Uravuga ibiki? Redundancy. Ndavuga system y'umubiri wawe ntirahagarara. Everything has a Urabona iyo umuntu ari mu ndege, hari ukuntu indege 1,000 feet. iyo iri mu kirere fiti zigera mu 40,000 hari ibintu byinshi bihagarara. Kuri urushinge cyo ni igiki? We're flying at 40,000. Ubu ngubu turi kuguruka mu ndege, turi muri fiti 40 mu kirere, nakujombye urushinge. Wankoze ibiki? Going to shut down. Umubiri wawe ugiye kwikupa. Umubiri Isn't me? wandoze. Ntabwo nakuroze. Special relaxant. Ni akantu kaguturisha kugira ngo njye nawe bitworohereze. Umusozi Crazy not to. sinabyemera ko ndi umusozi. Saying that. buretse Once it kicks in, you have about 20 minutes. iyo miti nimara kukugera mu maraso neza mu minota 20 uba ubaye pararize, Fine motor skills. ariko mu minota Dialing. mike ya mbere Holding a knife. uratangira kubura imbaraga nk'izo kuba intoki zawe zakanda telefone, icyo cyuma kugifata mu ntoki bikunanire, That means you're growing. amaguru yawe abura imbaraga zo kugenda. 15, your legs will get. nyuma y'iminota 15 amaguru yawe araza kwibana, nyuma y'iminota 18 guhumeka biraza kukugora. Mbere ko ibintu byose byikupa mu mubiri wawe n'ijwi riraza kugenda, kuvuga bikunanire. Yamuteye imiti rero biraza kutworohereza, ubu yaba ari ngiye kukwica binyorohere nawe bikorohereze. Mukobwa ahita yiruka, ariko ngafite iminota kwirukanga cyane biratuma imiti naguteye ikora vuba. Ya minota 20 sinzi kiri buze no kugera. Mukobwa bamuteye imiti iri buze gutuma umubiri we wibana, bya bindi b'abahungu baririmba, umubiri ukibana ukazima burundu. Iyo miti bamuteye mukobwa arirukanga. Ne filime nuko tuyitangiye kugasobanura films.com. Intoki zawe ntago ziratangira kwibana se, urebe ngo birahera ku ntoki rinde bigera no kwijwi ku buryo no mukobwa atari basha kongera kunyeganyega. Nirwo rushinge bamuteye. Mukobwa caho shaho umuntu utagura abonema kugasobanura films.com yarahombye. Yeah. Intoki kuko atangira kubara ku ntoki arebe ko intoki ze ziri gukora 1 2 3 4 ukabarisha intoki akibuka ukuntu yajyaga yigisha akana ke kubara. 3, 4. Nawe atangiye kubarira ku ntoki, yaragiye agiye kwiyahura. Shaho ibintu by'ubuzima ni amayobera. Sira muri kano kanya ko uba ushaka kwiyahura haje umuntu akakuniga. I don't have the whole weekend. Vuba ntabwo dufite weekend yose turi kumwe njye nawe, waretse nka kwica vuba. Mukobwa ariruka. Bebe ni film. Mukobwa bamuhaye iminota ngo umubiri uraza kwikupa. Abana amashanyarazi ukuntu bayakupa. Aha urugero nk'iyo usinziriye buri umubiri wawe uba wikupye. Ntubuzi yuri, ntubuzi iki. Intoki zitangiye kugagara. Ibyo batubwiye akomeza kubarira ku ntoki kugira ngo arebe koko biramugora. Bamubwiye ngo intoki ziri bwibane ku buryo utabasha nko gukoresha telefone. Minota 20 iyo bamuhaye umukobwa yishyiramo minota 19 n'amasegonda 58 ndaba ndi hehe, ndaba gikozemo iki. Umubiri uraza gutangira kwibana mu minota 20. Umukobwa ubona ko ari umuhanga cyane, wari wiyambara imyenda ya siporo neza nk'aba bakobwa njye mbona muri Platinum Gym. Hagiye muza tugakora siporo. Platinum Gym. Komeza imbere, amaguru yatangiye kwibana tayari. Iki kigabo gisanzwe gishimuta abantu kikabayica. Cyavuze ati siwe wa mbere, ati bose bantera impuhwe. Amaguru atangiye kwanga. Nyegasani ko biraza kugeraho umubiri wose wibane no kuvuga ntabishobore, ururimi ruragobwa. Hahandi uba ukanuye ngo gusa amaso uri kureba ariko umubiri wawe wose wabaye pararize. Mukobwa ibyo bamubwiye nibyo. Katurore weekend turareba filime nyinshi cyane, sinzi ko mufite umwanya. Impamvu weekend nkora filime nyinshi mbagira ngo mutajya mu tubari gusinda, ubundi inzoga zibicira umwijima. Minota itatu niko yavuze. Rebe Nyegasani nta kabayaga. Katurore
nkwibutsa ufashe mashine yawe cyangwa ukajya muri Google cyangwa ugafata na televiziyo yawe ukajya kuri browser wandikamo ijambo agasobanuye films.com ukahita ubasha gukurikiza amabwiriza ukagira filime. Ikindi ushaka no kwishyura kuri kode 7,000 ku kwezi ni 0466 iyo kode yanditseho Kimomo wishyuraho 7 tutwandikira WhatsApp tuguha access tutangira kureba filime byihuse cyane cyangwa se waba uri wose mu gihugu cyose ku isi ufunguye website yitwa gasobanuye films.com nimba turi kuvugana utari kurebera kuri website yitwa gasobanuye films.com uri kurebera kuri website y'amabandi ari gukurikiranwa n'inzego kubera kunyibira filime kandi icyo gihe ntabwo uri kudutera inkunga uri gushyigikira amabandi. Website ni agasobanuye films.com kuko abo iyo filime yanabuze ntiwababwira ngo bayiguhe. Yeah. We found a good hiding place! Nizere ko abonye ahantu heza ho kwihisha. Za kwitsimba hano. Turi ahantu yitsimbye. Yitsimbye kigabo kimuri hejuru. Mugore ubona ko ari umuhanga nawe. Umubiri wibanye. Umubiri uri kugenda wibanye. Intozi zitangira kumuruma. Hari intozi zirakurya ugaceceka. Intozi zirakurya ugaceceka. Ugapumuzika. Ugabanya imiteto. Intozi ziraryana sha. Zitangira no kumujya mu maso. Intozi ziraryana sha. Intozi mu maso. Intozi mu mazuru. Amazuru nta kuntu wayakupa. Dore intozi. Dore intozi. Nyagasani yafunze umwuka. Nazi muzuru aramwumva. kiramubona mukobwa. Zano hano hafi hari umugezi. Zano hari umugezi wa Nyabugogo. Mukobwa yinaga mu mugezi wa Nyabugogo ahita yigaramira. Buriya kujya mu mazi ukagarama ukiyoroshya uragenda. Ntabwo ubasha koga we. Umugezi uramutembana. Kiraraburiza ikicanye. Umukobwa yagiye mu mugezi ariyoroshya aragarama gusa. Munda amazi wirinda gusa kuyasaza gukoresha ibaraga byinshi wowe gatuza gusa ukagarama ukiyoroshya. Amazi nk'aya atemba arabigukorera. Buriya na Nyabugogo ni umugezi utemba neza. Umukobwa yaragaramye amazi aramumanura. Arebye anabona inosha mu mazi hepfo. Dore amabuye. Dore inosha hano nuko umanuka ugakubitaho umutwe ukahita uca isheni. Rebe manuka gutyo. Yiyoroheje ariko akanya kariho kose yakubita umutwe kwibuye. Umunota umwe n'amasegonda ngo umubiri we wose wibane. Wose. Katurore. Ubwo nimvuga kwibana nawe urabyumva. Umubiri wose wibane. Katurore. Mukobwa yaje kuruzinda. Zakunino. Bimeze bite? Nubona agendesha inda bura nta mbaraga afite zo kuba yahagarika amaguru ngo ahagarara abashe kugenda. Imiti bamuhaye iri gukora. Rebe yageze hano mu bwatsi buri hano. Vuye mu mazi. Sinzi umunota. Guhumeka ni ibibazo. Nyagasani kumubyuka mu gitondo ugiye kwiyibukira uwawe niko byamugendekeye. Dore ibibazo ahuye nabyo. Buri ibibazo byaje bira wivugisha ngo ufite ibibazo ngo byo kwishyura inzu, ngo ufite ibibazo by'amaminerivare y'umwana, ngo ufite ibibazo ngo by'iki n'iki by'amadeni ya banke. Hari umunsi uzabyuka uhure n'umuntu nk'uyu uhita ubona ko ibibazo birutana ku isi. Yaryamye hano uko yakaryamye imbaraga zimunyeganyiza arazibura. Yabyutse ikibazo cyonyine yari afite ari ukwibuka umwana we. Ise yibana.
mubiri wariburutse mubiri uribari bebe kumanywa ari hano amaso yari kureba ikibazo ni umubiri niwo wiborotse gusa kumbe hano bari gukupakupa ibyatsi yaje kuryama mu byatsi bari gukupa we bari gukupakupa abakupakupa barabakupakupisha imodoka nago ari bya bindi byanyu njya mbona kera bajyaga badutuma ngo kupakupa ku ishuri kupakupa nimba ari ikihe kirimi bacyari ikibazo cy'abarimu bacu nimba cyari icyacu ntuzane kupakupa bari gukupakupa kino kimashini gikupakupa cyageze hano kirahagarara cyari kimuseye Okay. Meze neza. Hari umusaza uri kwikorera udusuku. Miss, Can you hear me? uri kunyumvara? How did you get all the way out here? Ubundi wageze hano gute umukobwa? Echo something? None se wanyweye ibiki? Can you talk? Wabasha kuvuga? Arumirwa. Oh. Nyagasani. Muzaza, I'll roll you over. ngiye kuguhindukiza. Sibyo? Hang on. Uretse aramuhindukiza. Nukubanza kubimenyesha umukobwa abandi ngo ugiye kumuhindukiza kuko aramureba, bararebana. We, uri kureba? Umukobwa mwereka ko ari kureba. So, you can see me? Bivuze ngo uri kumbona. Wait, do that again. Ongera ubikora umukobwa yarerebye hejuru. Arabanza ahumbye amaso rimwe bivuze ngo ni yego. You can hear me. Bivuze ngo uri kunyumva. Arongera ahumbye ati yego. Okay. Okay. Urebe. Are you able to move at all? None se wabasha kunyeganyega? Amaso yagira kabiri bivuze ngo ni hoye. Iyo ni hoye. See? Bivuze ngo urareba? You can hear. Urumva? Can't move. Ariko ntushobora kunyeganyega. Talk, am I right? Nta nubwo wavuga sibyo? Kobwa ati yego. Are you hurt? Wakomeretse se? Wababaye biti? Umukobwa atoya nta hantu nakomeretse nta gikomere. Byiza. Amaso yahumbisha kabiri ubwo ni hoye. I'm going to take you inside. Call Yo kujyana mindani duhamagara 911 ubwo ni polisi cyangwa se abo butabazi. My knees ain't what they used to be. Mavi yanjye naga gikomeye nkuko yahoze kera mwana wanjye. Nago nakubasha. Buri imbaraga ziva mu mavi. Niyo mpamvu bababwira ngo nimujye muri gym mujye mukora amaguru cyane gusa. Uko umuntu asaza amaguru niwo muzi w'umubiri wose. Ugasanga ashaje guhaguruka bigorana n'umugongo byanga. Hey! Ngo muri gukora gatuza bakora amaguru bagakora umugongo. Kobwa ryamye hano. Muzarambwe ati sinagutera ngo ushobora amavi yanjye naga gikomeye nka kera. Kobwa ryamye hano ikiri gukora n'amaso gusa. Ibibazo bigwira abagore. Rebe abagabo ariko habaginga bari barigize abanyabibazo nk'abantu barenganye kandi aribo birirwa mu mayoga n'amaboroshete. Ngo ibibazo bigwira abagabo, ngo ibyago bigwira abagabo. Kandi ari mwe mu biteza abantu. Ibyago byinshi biba ku isi biterwa n'abagabo. Ba Biden, ba Netanyahu, Parikano. Namwe muri kunyumva mutago. Today's bingo card, that's for sure. Akiri hano hari wakomanze. Rebye umukobwa. Mukobwa arabwira ati hoya. Kuriya guhumbya biravuze ngo hoya. Yarabwira ati hoya muzahita bibona.
kuko yabwiye guhumbya kabiri ni oya, umukobwa yahumbije kenshi. Oh, thank God. Imana ishimwe. Kumbira icyacyicanye narindi imodoka My wife, I don't know where she ikora impanuka umugore wanjye ndamubura. Take a breath. Humeka. This happened so fast. Byabaye byihuse. Come on, then she just. Have you seen her? She's 5'6". Wigeze umubona? Pretty. Kobwa muremure mwiza. Kubeshya. Ndi no kuva amaraso. Tight. Tuza. Get some help. Reka nkuzanire ubufasha muzehe aramukingirana. Kuko umukobwa yamubujije acyumva uko manga. Muzehe sabikeka ko iki kigabo gishobora kuba gikurikiye no mukobwa. Umukobwa yahise ahumbya aramubwira ati hoya. Muzehe aza hano. Fata telefone. Hamagara polisi ikigabo kiha karibu. Hey. We. Kiribabaza. Should have stayed put. Nakubwiye ngo turiza hanze. Babarine. I don't feel well. Ntabwo numva meze neza. You might. Rebe gikomeza kureba hano. Kirebye hano kibona ingorofani. It's okay. Byancanze. I got here. Sinzi n'ukuntu nageze aha. Kiri guhiga umukobwa ngo kimwice. Rebe. Kicara hano. Muze ariko yagiceze. Va mwana. I'll help you, Ndagufasha. but I'm gonna help you on my terms. Ariko ndagufasha mbigendeye ku mategeko yanjye. Outside. Can I use your phone? Waniza telefone. In an accident. Yanjye nayibuze mu mpanuka. I'll help you up. Ngwino ngufasha. Oya. I just need to rest for 1 second. Reka mbanze nduhukeho gato. Call 911. Ngiye guhamagara polisi. Ask for help finding your wife. Bagufasha gushaka umugore wawe. Call 911 and Cyangwa hamagara 911. in my home. Babwire ko hari umuntu wanyinjiriye mu rugo. Urahitamo iki? Hamagara polisi. Kiturika kirarira. Niba abantu biriza n'abahungu si baje kubimenya. Oh, come on, man. You don't need to do that. Umva nagari ngombwa ibyo bikore. I'm just so through with everything. Nanyuze muri buri kimwe pe. Called up Niba ushaka guhamagara bahamagare. me, but there's nothing I can. Umugore wanjye bareta bamunyaka bamutware. Umuntu ari ikintu abikoraho. Please hang up and try. Muze biramucanga. Rebe. What's your name? Witwa ndi? Andrew. Kare yatubwiye ngo yitwa Richard, none abwiye muzehe ngo yitwa Andrew. Uyu asa gushyira agatebe hano ni muzehe. Andrew. Okay, Andrew. Talk. Vuga. We struggle with her mental health, but it's just. Umugore wanjye yahoze afite ikibazo cyo mu mutwe. Hey, wait. Mu minsi ishize noneho cyaragiye kiba kinini cyane. Accusing me. Atangira kujya nshinja ibyaha by'amafuta mbeshyera bitari byo. The cops said there's no way I'll be able to hide it from her family. They'll have her come. Nuramukuzanye polisi muri ibibazo famiye iraza kumenya ko uriya mugore wanjye yararwaye mu mutwe. No, Ni umugore wanjye. I can't lose her. Sinshaka kumubura bahita bamujyana Indera. Mu bitaro. Na famiye yibimenye kandi nari yarwaye mu mutwe. Lost her. Muri make naramubuze. Him. Yitwa nde? Chloe. Arabeshya. Kuri ni wundi wapfiriye mu mpanuka. I shouldn't have let her drive in the first place, but Ntabwo nakabaye namuretse ngo atware. this is so important to her. Ariko yigize ngo ni umuntu ugomba kwigenga. Umukobwa muryamye inyuma. She hates when I yell, but Uriya mukobwa arabyanga iyo mubwiye nabi. me and I just got so Yambwiye ngo aransize aragiye ndangije. scared. Ngira ubwoba. I yelled at her Ari inyuma y'intebe. and she floored it. Mubwira nabi. Nawe ararakara caho. That's the last thing I remember. Icyo kintu cya nyuma nibuka. When I came to, she was just gone. Ubwo nagarukaga nasanze yagiye. I don't know if she's Sinzi Sorry. niba yongeye guta umutwe Rapid. cyangwa yayobye cyangwa yongeye gufatwa na bya birwara bigiye mufata byo mu mutwe. she goes catatonic. Iyo rero yamaze gufatwa n'icyo kirwara cyo mu mutwe, She lost kunyeganyega biramunanira akibana. to move, refuses. Akanga kunyeganyega, akanga kuvuga, kumbe n'indwara yo mu mutwe iba yamufashe. Okay, Tumva iyo ndwara yigoye we. Do you have someone in your life? Ese mu buzima bwawe hari umuntu ugiramo? I don't talk about it. Ntago njya mvuga ku by'ubuzima bwanjye. Neither do I. Nanjye nuko Been my problem. icyo kibazo nahoranye. We na muzehe, She had a heart attack. umugore wanjye yafashwe n'umutima. All those years she hounded me about Kera What I- umugore wanjye yajyaga nuka ngo ndarya cyane, ngo ndicara cyane, my anger lead. akanambuza kuba. Iyo nagiraga umujinya narakubitaga abantu kubera nari nzi gutera ibipfunsi. Umugore wanjye n'ibyo bintu yahoraga mbuza. Oh, we were so focused on me, we forgot to pay any attention to. Igihe cyose njye nawe twabaga twitaye ku bibazo byanjye tukananirwa kwita ku kibazo yari afite cy'umutima. Yararwaye umutima. Takes what it wants. Isi itwara icyo ishaka. Ni amagambo yabwiwe n'uyu mukobwa.
You love your wife. umugore wawe uramukunda More than you know. kurusha uko ubizi. Can we accept this? You're just gonna let them take her away from you? none se watuma bamugutwara nyine ngo nuko arwaye mu mutwe? I don't think I am. ntabwo nkeka ko nabemerera. Okay. I haven't been straight with you. wa musore rero ntabwo nakubwisha ukuri cyangwa se ngo No? kubera iki? In what way? mu buhe buryo? telefone irasona kandi yabwiye umusaza ko yayitaye. irasona. You were saying? harya wari kuvuga? But you lost your wambwiye ko telefone wayitaye ubwo wakoraga impanuka. harya in the wreck. umumanuka. Still a bit out of it. menya nari nabyibagiwe ariko ndayifite. Well, muzabona ko uyu musore abeshya. umuntu ukubeshya ngo telefone. went to a big place. But I got to look. rino shyamba ni rinini. uwo mugore wawe ashobora kuba yayobye. muze yaragiye kumubwiza ukuri ngo amubwire umukobwa ari telefone y'ikigabo isore nyabona ko kibeshya. Tell me something, William. William ugira icyo umbwira yari kanga. izina ryanjye urize ute? Mail. narisomye hanze kuri mail. You always do heavy gardening in the kitchen? ese iteka uzana ibintu wakuye mu murima byinshi ukabizana mu ngorofani? yabonye ingorofani mu gikoni. Where is she? ari hehe umukobwa? Sorry, I babarire. would have told you sooner. nakabaye nabikubwiye kare. What the hell to do? ariko sinarinzi icyo gukora. ari hehe? I would like the two of you to leave. mwembe we n'umugore wawe ndagira ngo mumvire mu nzu. Any of this ever happened? ngo nibagirwe ko ibi byigeze biba. ngaho mbwira. In the shed? ari inyuma hariya muri kiriya kizu cy'inyuma muri anegisi. Barrel out to make room. So you walking up and nari mvuye kumushyira muri kiriya kizu the damn thing in with me. mu ngorofani itagigarura hano wasigarayo. We can find that out pretty easily, can't we? okay ndumva ibintu bigiye koroha. Give me the phone first. mbanza umereze iyo telefone udahamagara polisi. Sure thing. muha telefone. ze ahita amunaga ku kabati. ni umusaza yatubwiye ngo kuva kera ateraga ibipfunsi madamu we bikamubabaza. rebe ze kuri iyo telefone. polisi n'ubundi ntabwo yagerera igihe. ndakeka ndagutinya se wa gasore we niyo polisi itazi. Thinking already pretty busy fucking. uyu munsi wari mubi cyane none ndabona ushaka kuba mubi kurushaho. There's a man in my house. hari umugabo uri mu rugo iwanjye. Pretty sure he means to hurt me. ikindi ndabona ashaka kungirira nabi. I'm gonna kill you. ndakwica. rebe muze gipfunsi gipfunsi kimbafu mutwe muze. musaza yatubwiye ngo madamu yahoraga mbuza gukubita abantu kuko ku gipfunsi narimo bitugira ngo ari gutwika. kumbe nibyo. bino bisaza ubona by'i Kigali mujye mubyitondera. bano basaza ba papa wanyu babaye muri Kigali niba itaraza ngo ice ibintu by'urugomo byo gukubita no gukomeretsa aho wasereraga n'umuntu mu kabari ukahita umukura amenyo. urumva rero bano basaza mukwiye kubitondera. Your wife. bano ubu badukuye ku gipfunsi sha. Taming you. rebe Teaching you to control your anger. umugore wawe yakwigishije gukontorora umujinya birakunanira gikureho icyuma. musaza ni indwanyi ni indwanyi. Would give her another heart attack, wouldn't it? umugore wawe wabona arwaye undi mutima wa kabiri. sakuye y'umugeri bawutera icyuma cyamurangaje mutega icyuma n'ubundi muzehe yari indwanyi. rebe kobwa bari kumurwanira hafi. rebe filime bari kunenga muzehe icyuma bakimutamo. muzehe baramusogose. mu kirundi biriya bintu bari gukora rero babyita ngo iki? mu kinyarwanda ni ugusogota icyuma. mu kirundi sinzi ijambo bambwiye nuko niryibagiwe. yo gaturori. yo Baby. There's a couple of units on the way. hari unit iri mu nzira iri kuza aho ngaho muri ya polisi. nabwiye ngo hari unit ya polisi iri kuza. nimba uri kukiri kutwumva gira icyo tubwire wese amenya ko polisi iri mu nzira iza hano. rebe ahita ajya muri cya kizu bamubwiye cy'inyuma gushakirayo umukobwa muri annex. bamubwiye ko polisi iri mu nzira iri kuza. yo
umugabo abonye ko nta kundi yabigenza bikantu hantu matwike nimba umukobwa banamuhisha muri iyi nzahiremo umukobwa atangira kunyeganyeza intoki umugabo aravuze ati umukobwa nimba bamuhishaho kugira ngo polisi imusanga polisi yanamuvuza umukobwa akaba yavuga ibyo yabonye tururi Yeah. Rebi. Ako nta kintu ndi kumva. Arebye abona ni essence yamennye. Kobwa iri kugerageza gukoresha intoki kugira ngo arebe ko bamutabara ariko sinzi. Wenda arebe ko cyamukura muri inzu nikimutwikiremo. Tutoki twe turi kuvuga gahoro. Rebi. Inzu barayitwitse. Katurore. Ho! Twe turacyari gukora. Nangije. Korera ku migozi iri hano. Kora ku migozi iri hano. Filime. Kigabo kiri hano. Kwatsa imodoka ya muzehe. Kwatsa imodoka rwa muzehe ruri hano biranga. Umugabo ahindukiye anabona amadirishya ari kwifunga yifungura. Amadirishya yifungura kumva umukobwa ari gukurura utugozi tw'amadirishya. Amadirishya yifungura. Ari kuyakura byibura kiriya kigabo kimenyekane hano kimutware aho kugira ngo ahiremo hano. Kimwicira hano aho gupfa none wapfeje. Cyakuriye hano kiramubona. Kita kimusoreho. Kigiraho cyicira abantu bacyo. Cyamukuye hano. Abicanyi nk'aba bari abarwayi bo mu mutwe. Gira uburyo bicamo abantu babo. Gira ukuntu bakora utuntu twabo. Kimuzana mu modoka. Ni umukobwa wibannye. Yeah. See what you made me do? Urabona ibyo utumye nkora. Cyambwiye. Angije ahita acaho. Inzu ya muzehe. Ko bayitwitse na muzehe ahiramo. Yeah. I never killed a man before. Ntago nigeze nica umugabo na mbere. There's a first time for everything. Ariko buriya buri kintu kigira igihe cyacyo bivuze ngo yica abagore gusa nta mugabo ajya yica. Bano bicanyi nakubwiye ngo bagira ukuntu bakora ibintu byabo bica nk'abagore gusa, hana gusa. Bano ba serial killer. N'ubwa mbere nishe umugabo sha. Iniga. Biramubabaje kuba yishe iniga. Yari yararahiye ati nzajya nica abakobwa n'abagore sore. Bashiki bacu. Amurigirwa rwara hano. Ntabwo yabasha no kuvuza induru cyangwa avuga. Nagerageje guhamagara igitondo cyose. City. Oh yeah, how'd you do? Wabonye report ya kadi yanjye yego. Wow. Hamwe ni A handi ni B. That is all amazing. Mbega ukuntu birenze. Very. Mom says we can celebrate at breakfast tomorrow. Mama yavuze ngo ejo twacelebra breakfast mu gitondo turi kumwe. I don't Apane till Sunday night. Nzagaruka ku cyumweru nijoro. Mom says we're coming up to the cabin. Okay, twe turagusanga kuri ka kazi ko mu ishyamba ubu urimo rero wavuye mu rugo. Kuri ya kabini yawe. Dad? Papa. Well, that's wonderful news. Makuru yaba ari meza. Can you put your mom on the phone? Mama wawe muri telefone n'umwana w'umuhamagaye wimwicinyagira n'umwana. N'inzoka zikunda abana bazo we. You're not coming up, are you? Ntago muri buza ariko. These weekends are very important to you.
ndabizi weekend ngizi ziba ari ingenzi kuri wowe You know that Farizi you want me to be the best version. ndabizi uba ushaka kumba umupapa mwiza ariko wabaye umpaye aka kanya Happening more and more lately. ibi bihe byo kuduhunguka bugiye uri wenyine bimaze gukabya nawe A co-parent, so sorry if we. umva ntago nakwirerana umwana njyenyine But we're coming. iyi weekend turagusanga kuri ka kazi ujya kuruhukiraho mu ishyamba Sorry, I'm being selfish. Sam mbabarire kuko ndi kwikunda Come up. okay munze munsange hejuru ku musozi Yeah, put the nanone here in the mushyiraho bya bintu byo gukambika mu mamodoka okay. ijoro ryose turarara kuri kariya kazu Report card. Great. turare duserebura amanota meza umwana yazanye Love you. Love you too. ndakunda nanjye ndagukunda At 10. tubonane saa yine ubwo ni iz'ijoro arabonana n'umuryango we umugore n'umwana baraza kubona umugabo n'umwicaye bano none sigira ngo hica abandi ni ba papa wanyu baramubona bafite abagore kasi imodoka hano abuze gato ibintu byo kudepansiriza mu ikorosi umukobwa ni uguhumeka gusa n'ubwoba nta kindi yakora nta mbaraga afite zo gusakuza ntaki imbaraga zo guhumeka no kureba ibijya mbere yarebye abona agatara karatse mu modoka esanse ni ikibazo muzemenya ataherukaga gushyiramo igitoro umugabo ahita aza kuri sitasiyo arya nta sitasiyo dufite twamamariza bamamagare nyine wese barabona bazatera imbere bate tareba icyamamare ko mu Rwanda hasigaye kimwe nako ni muri East Africa kuva radio yapfa noneho mwibaze East Africa radio atarimo na Kimomo atarimo mwumva ukuntu nta hantu mwaba muhagaze cyakora ibyamamare turi kubarirwa ku ntoki muri East Africa rebe umugabo azano size umukobwa mu modoka umuntu utanyiganyiga utatabaza utavuza induru utagira ikintu kinini mwakora umugabo avamaje kuri sitasiyo aje kumwe sanse arebye hejuru abona ya nzu ya muzehe iri gushya wotse wazamutse ugera hejuru niyo mpamvu abonye za kizimyamoto zicaho ziruka yagerageje kurwana no guhina intoki rebe hano nta bapompiste bahaba mu Iburayi no muri Amerika ni wowe uvamo ukagenda ukipompera ugashyiramo amafaranga ubundi ukiha esanse ihwanye n'ayo ufite nta bapompiste bariyo ibyo bikahita bikwereka kureba abona abakobwa bari kurya amaserifi bikahita bikwereka ko mu minsi iri imbere nimba uzi kuri umupompiste ako kazi nako karagiye ibintu byinshi bizajya byikora yarebye bona hano hantu huzuye abantu ariko nta n'umwe yatabaza ibaza icyo kintu kuba ahantu uri huzuye abantu ariko nta n'umwe watabaza zamura akaboko umugabo yinjiye muri alimentation zamura akaboko kanda hano biranga gerageza kureba ko yafungura umukandara byanze zana akaboko hano umugabo ari muri alimentation yagiye gushaka ka Skol Mariti ko kuba yinywera
dore bamuteye n'icyaka. Kobwa na kabaraga umukandara arawufunguye yegama hano. Rebe ko yatabaza. Gabagiye muri arimanta. Kana karamubonye kari kwikatira. Bararebana. What are you doing? Urakora ibicano wakana. You don't wander off like that. Do you hear me? Ntabwo ukwiye kugenda uzerera hirya no hino gutyo. Ndashaka gusuza uyu muntu yarebye uyu mugore abona umugore ari kurebana agahinda. Well, just don't do it again. Ntuzongere kuzerera ngwino. Gusa umugore ariko bibaze ko nta n'imbaraga afite zo kuba uyu mugore ariko ageze imbere arongera murekure mugore rebana agahiri n'agahinda kikiza kwishyiramo esanse nta mbaraga afite aje gushyiramo esanse kita gico baciyeho gusa mu guca uyu mugore yasigaye afite telefone mu ntoki nyari icyo yacitse nebe afashe inzira barerekera nta kabayaga kumba umugabo yamugaruye hano hamwe ya modoka yakoreye impanuka imodoka yamwe yakoreye impanuka kuva mu gitondo yeah. Kigabo gifite amaraso kiza guhindura kiba gifite ibintu mu gikapu garutse mu modoka ye Zatondere bura busore bw'Ikigali bugendana imyenda muri butu y'imodoka bari bwa Nyamabara umugabo arambara tuyi imyenda kuyemiriha amaraso ndangije rihanagura neza uyari kubireba bamuborotse kuri bya bindi mwivugisha ngo umuntu ngo gishira urushinge hano rw'ikindi kiyobya bwenge nimba ari imiti imeze ite kirenza agashati biramwirirwa muvuga ngo umuntu yarakuborotse ni gutya baboroka yo imodoka yamuze kumbirimo bya byuma bishobora kuba byakora nka depanage bikaba byakurura imodoka aza kuzirikaho hano ino modoka yamuzera aza gutwara iyiye nyine irakora nka breakdown ayiza munsi azirika ibyuma umukobwa atangira kurwana n'intoki ze kurwana n'intoki byanze katurure kurwanya n'intoki kurwana n'intoki kuzihina ni ikibazo arebye anabona imodoka ya polisi bayita gaca muri Amerika niko bayita nta n'imodoka ya polisi gusa ako ziriya zo muri Amerika ziriya bazita uduca abona gaca agaca kumbe dore gafanda arahagera umuribwe ariko izi modoka ziba ziparitse mu muhanda muri muveza re dore ingara buri imbaraga zimubwira atafande mwatabaye mwoka byaramo uzi imbaraga yagasana fande muri aho nishimiye kubona mwaramutse All about this truck.
Someone in need of assistance. Must be some kind of mistake. baramamagaye ngo imodoka hari umuntu ukeneye ubufasha. Number. Bamaye no plaque. You mind if I talk to your passenger? Hari ikibazo mvuganye n'umuntu uri muri ya modoka kuko bambwiye ngo imodoka irimo umuntu umeze nk'ufite ikibazo, kumbi n'uwo mugore bahuriye kuri station. Yamagaye polisi atari imodoka insheho imeze nk'irimo umuntu ufite ikibazo. Bya bindi babwira ngo mu bijisho rya mugenzi wanyu. Hano umuntu usa nk'ufite ikibazo uciye kukabwira polisi ati murebe uriya muntu. N'ubundi polisi iramureba basanga nta n'ikibazo afite ntago bakwishyuza bakikomereza akazi kabo. Umugore wanjye yasinze cyane. Nta kintu nzi yabasha kuvuga muri karukanya. Witwa nde? But you can call me Wanyita Andrew. Andrew. Ariko wanyita Andy. You have ID on you? Andrew ufite irangamuntu. Of course. Ufite ibyangombwa. Aramuhereza. Well, now this is a problem. Kino ni ikibazo. Sorry? Kuki? Your license is expired. Perimi yawe yararangiye. Ajejeje. I've been meaning to get around to that. Nifuza kujya kuyihinduza ariko. And who does the truck belong to? Iyi modoka se nyirayo ninde? Bill. Ni inshuti yanjye Bill. Give Bill a call after you and I done talking. Of course not. Nitumara kuvugana nahamagara Bill tukavugana nkamubaza impamvu twaye imodoka ye. Bill ubwo ni muzehe. Tell me exactly what happened here. Ariko wambwira icyabaye hano? I hope you don't have somewhere to be. Akomenya nta kandi kazi ufite. Nibwo ngitangira shift yanjye ndi hano. Sir, my wife peeled her. Ofisi wa umugore wanjye. Took the car for a joyride. Yafashe imodoka aragenda. She wrapped herself around a fairly good size. Kubera kunywa ibiyoga byinshi menya yasha akayigongesha igiti. Niyo mpamvu naje kuba namudepana. Ari wenyine. Called me and I'm out here just trying to clean up. Aramamagara. Nze mutabare. You and your wife were at the gas station. Kandi we n'umugore ngo mwari muri kuri station ya gaze. Sure she didn't choke on her own vomit before I fueled up. Navuze nereka mutwara aho tunywera essence tugaruke hano tumutabare. It's been a pretty rough week this morning. Cyumweru cyari kigoye pe. The reason you didn't call 911? Hari impamvu yaba yatumye udamagara polisi 911. Conversations like this. Ugatangira kumanura ikirahuri. You say you weren't in the car. Wavuze ngo imodoka ntabwo wari uyirimo. Then what happened to your face? Ku isura rero wabaye iki ko muri ufite ibikomere? Nimba impanuka ari umugore wayikoresheje wagongesheje imodoka. Kobwa ari kumanura ikirahuri. Nuri ikirahure ku isura wabaye iki? Nimba impanuka ari umugore wayikozemo utari kumwe, we washe kumudepana kubera yasinze, we wabaye iki ku mutwe? Kobwa rwana n'ikirahure kimanura bano baramwumva. Maybe she can clear some of this up for us. Areka bidusobanurire. Wenda abona ucecetse. Fanda fayo. Ma'am. Ada. Miss. Miss. Turukuna mureba. Nta nubwo yabasha kumbwira tafande n'abana aho kabyaza. Maze igihe kingana iki ibiyoga se? Anywa ibiyoga amezi 10. I needed to explain. Ndagira ngo nsobanurire ibyahabaye hano ni ibiki. What happened here? Ni ibiki byabaye hano? Sir, she left me. Uyu mukobwa yari yarantaye. Things have been very bad. Ibintu hagati yanjye nawe ntabwo byagenze neza. Since we lost our little boy. Kuva umwana wacu yapfa wanjye nawe kiratangira kwitwaza umwana we kimuzana mu nkuru nk'izi. Mateo. Umwana wacu muto witwaga Mateo. He's a long way in. She wasn't what yapfuye. should have been. Ari uburangare bw'umugore kubera atari ari kumwitaho. And she kubera icyo gihe yishinja icyaka ari watumye umwana wacu apfa ahora anywa amayoga akanywa inzoga. Sinzi uburyo azazirika agasubira ku murongo ahora anywa kubera umwana wacu yacishe. Oh, I didn't call 911. Navuga ngo nimamagara polisi ngize imurebe kuko yakoze impanuka. I can save her. Hari bajya kumutwara ariko se n'ubundi ko nta wamutabara. Gonze igiti. Kanywa inzoga nyinshi ngo kubera umwana we yapfuye. Kubeshya arikurira kandi yarababaye ikigoryi kiri gufata inkuru y'umwana we kikayikoresha mu nyungu zacyo. Umugore ari kurira uyaramwumva. Ma'am? Bada help. Fasha. So you might step in. Ceceka subira inyuma umugore ari ikintu avuze. Umugore kuvuga ati mfasha. Kandi ubundi wanywera ya miti ntushobora kuvuga. Aramwegereza ugutwi. Yere byane imbere. Nebyabona inshinge. Mama we uyakura y'urunyururu ruriho urwuma. Ku mutwe. Urashize.
Philip Gasani Fande wari ugiye gutabara bamumennye umutwe. Umugabo ni umwicanyi aza ku mutwe mena umutwe. Yeah. Baby. Yeah. Ishafandi. Kanyisha arabanza kupa ibyombo byose. Bya fanda binaga hariya. Ibintu bitangiye gufata indi ntera. Kanyisha ufata esanse. Amena ku modoka abonye impamvu ku masitasiyo batajya bapfa kubaha esanse ngo mugendana mu tubido. Bamugiye kuyitwikisha ahantu. Yagasani. Yishe umuntu wa kabiri kubera uno mukobwa. Nawe w'umugabo undi ngo uyu mugabo ntago ajya yica abagabo. Yica abagore gusa. Sinzi ikintu bamukoreye. Karisha muzera aba. Kuri ubwa mbere nishe umugabo. Ntago nari nzi ko nzakora ibi bintu rwose byo kwica amaniga magenzi ya. Nzi ko nzajya nica amazi. Bebe. Thought over to help me. He took the car. He took the car. He must have killed the cop. Going quite as you planned. Bintu ntago biri kugenda uko ari wabipanze umukobwa yashoboye kuvuga. Turashize. Umuturi kumushiramo. Tomorrow's a big day. Ejo n'umunsi ukomeye. Igihe cya famiye. Your body is doing a lot of work right now. Umubiri wawe utangiye kugenda ukora neza. You ever tried it? N'ubwa mbere bikubayeho abantu bateye inshinge umutu kaza kubashiramo uyu batindanye ntago yigeze amwica. Batindanye umutuza kugera ugenda umushiramo. Chicken shit. Make yourself helpless. I've been there. Ikomeje gukora ubugoryi bwinshi ibintu bikunanira kubikontorora. What's her face died? Ese mukobwa mwari kumwambye mwakundanaga wapfuye isura yari imeze gute umuntu umunsi apfa. Ni Korowi. You were stuck in bed for... Wamaze amezi abiri uri mu bitaro umeze nk'uri muri koma umubiri waribanye. Is that when you lost her mind? Nibwo watereye umutwe icyo gihe uri muri koma. Parika imodoka. I didn't lose my mind. Ntabwo nigeze n'umutwe. I found Ahubwo my clear. nabashije kubona umucyo narasobanukiwe. All my life I felt. Ubuzima bwanjye bwose ubundi numvaga ntazi yondi narayobye. Until those moments. After the crash. Gusa nyuma ya mpanuka ikimara kuba ndi kumwe na sheri wanjye agapfa. Angle of her neck, the way the light played off the glass. Hareba mu ijosi ry'uwari sheri wanjye kuri kirori cyari cyashwanyaguje. Was breathing her last breath. Hareba ukuntu ari guhumeka umwuka we wa nyuma sheri wanjye turi kumanuka. Connected. Nibwo nongeye kumva noneho nsubiye ku murongo. Again, lying in that bed, trying to figure. Uko naryamaga muri buriya buriri nakomezaga kumva Imana, numva inama. I had. Nibwo naje kubona ko Imana nayibonye icyo gihe sheri wanjye apfa. And he was me. Ndetse Imana naje gusanga yari njye. Umugabo yataye umutwe. Wamubwiye ngo iki se? Sheri wawe. Umunsi apfa. Said something to her Warambwiye ngo sheri wawe ari gupfara ikintu cya nyuma wamubwiye. before the crash. Ariko ndakeka wakimubwiye imbere y'impanuka ahubwo. Her Cyangwa ni nyuma y'impanuka. dying, wasn't it? Ubwo yari ari gupfa. Wamubwiye ngo iki? What did you say? Wamubwiye ngo iki? Sheri wawe ari gupfa. Ubona ko ikirori cyamukase ijosi. Thank you. Naramubwiye ngo urakoze. Gasani. Uyu mugabo aravuze ngo umunsi abona sheri we ari gupfa ngo ijosi rye ngo riri kuvamo amaraso n'ibiki kirori cyari baze. Uno mugabo yabwiye sheri we ngo urakoze ngo icyo gihe Things in one bit. ngo nibwo yabashije kubona umucyo ngo arasobanukirwa ngo amenya ko ari we Mana. Must love your family very much. Menya ariko ukunda famiye yawe cyane. Your wife, Umugore wawe, your daughter. Don't talk. umukobwa wawe, mvugira umukobwa. Deep down, you can't keep doing it. Urabizi muri wowe kutazakomeza gukora bino bintu byo kwica abantu. You'll never see her again. Hari umunsi polisi izagufata ku buryo utazongera kubona umukobwa wawe. Told
lose a child. kenzo uko bimera kubura umwana wawe ntabwo ari ngombwa ngo ukomeze kwica abantu, hari igihe polisi izagufunga. Don't know where you live. I said stop. ntabwo nzi izina ryawe n'isura yawe, Side of the road. Bullshit. we wansigana iruhande rw'umuhanda ntituzigere twongera kubonana. It's that easy. biroroshye ukagenda ubuzima bwawe, nanjye ngatangira ubwanjye, sinaguteza leta. Broken doesn't have to mean less. kuba umuntu ari mu gahinda gakabije ntabwo bivuze ko atakwiye no kugira ibyiringiro. siyo magambo wambwiye urabyibuka? I'm not fucking broken. njye ntabwo ariko nigeze mbabara, ntabwo nigeze nangirika, ntabwo nigeze ngira agahinda gakabije. agakobwa we kata imodoka. umukobwa nyine ubwo nawe yari ari gusikaminga arebe ko bamubabarira. nawe urabizi umuntu ugiye gupfa utugamba avuga abwira abagiye kumwica. basi ndi n'imfubyi ariko ye sisiteme ndi imfubyi ariko ngo ntabwo igikora we, igihe cyayo cyararangiye. uyu mukobwa rero atangiye kubwira umwicanyi ngo ndi n'imfubyi. imfubyi sisiteme ngo ntabwo igikora. kera ngo yajyaga ikora igatera abantu imbabazi, none abantu nimba ari nde wabababaje. bako turebe kigabo hari ahantu cyaje gifungura bariyeri gisubira mu modoka. mwibutse izi filime bazireba kuri website yitwa agasobanuye films.com. nimba uzi kujya ugura filime utaziguze kuri website bita agasobanuye films.com, menya ko uri kuneza imbeba, ntabwo uba ushyigikiye ibyo dukora. kandi nimwe bavandimwe mfite mugomba kuneza imbere mugura bone. mukajya kugura n'ibisambo. Last stop. yubaza nimero ya Rock ujye kuri Instagram unyandikire ndabasubiza inbox. Right to the end. We could have. tugiye gusimbuka tujye tugera ku iherezo. njye nawe twakamaranye weekend yose nkuko ngiye kureba famille yanjye. Been down there. kobwa hita mujomba urushinge abura imbaraga zimanura umuti. yamujombye rwa rushinge rutuma yimbana, abura imbaraga zimanura umuti. umubiri wimbanye yabuze imbaraga zimanura umuti. hari habuze gato yaramwibye umugono. mujombye urushinge abura imbaraga zimanura umuti. igikumwe cye ntabwo kirabasha gukora. yaramukubitiye ahareba inziga. As your muscles come back, there'll be an uncoordinated mess. mba rero birashoboka ko maso zongeye gutangira gukora, ariko abatura utuntu tutaragenda neza. Sustain them. umutuye ahita nawumena utaza no kuwunjomba sha turababonye. yaramurangije kandi we Just let me do it. kuki utandetse ngo niyahure kweri cyagiye Kill yourself. kwiyica. All of this was gonna end iyo niyica cyagiye uza ukambuza kwiyahura, ibi byose byari kuba byararangiye. kuki wambuje kwiyahura? Stop you. ntabwo nigeze nkubuza kwiyahura, You did it yourself. we wibujije kwiyahura. this would have been over. ibi byose byari kuba byararangiye tutari muri izi stress. iyo niyahura It was fate. buriya niko byagombaga kugenda, ntabwo twabihindura. Meant for me. buriya nyine wagombaga kuzicwa nanjye. kigwa n'iki imana yabishatse. No fate. There is no God. amana ibaho nta fate ibaho, hari twebwe gusa. That means there's just you. bivuze ngo hari weho A sad little man without a name. umugabo nkawe w'umusazi ubabaye udafite izina. Fucking angry. warakaye narakaye Because I wanted to die. kubera iki? kubera ko nshaka gupfa. I wanted to die. nishakiraga gupfa urambuza, none dore ugiye kunyica. kubwira ariko vuga ntabwo bisobanutse. Wanted. washakaga gupfa kare, ubu ntabwo ukibishaka. kubwo mva ukuntu ari kujya impaka. njyewe nishakiraga gupfa urambuza. okay, ngiye kukwica. oya kandi wiye wambujije kwiyica. vugisha induru, vugisha induru. katurori umugabo akuraho icyuma kimeze gutyo. vugisha induru. bagiye kumwica, bageze aho bagomba kumwicira, kuko uyu mugabo famiye yamuhamagaye, umwana we n'umugore, kandi umwanya wa famiye ni ikintu cy'ingenzi. abagabo bakora akazi bakazigama uwo mwanya
tukajya kureba imiryango abana umva rero umugabo agomba kumwica vuba akajya kwirebera umwana katurore yeah. Umugabo yamushyize mu bwato afite aho ajya kwicira abantu be azi ibyo akora rebe ibi nibyo bintu biba bibashimisha abantu nk'aba ngaba kugira gutya akanyuzamo akagenda agafata umuntu akamwica aruhura mu mutwe akora namwe mvuga ati reka ngura abonema ya 7 ku gasobanuye films.com nduhure mu mutwe ababicanyi nabo niko bakora yeah. Ararira yo yeah. So far you've come. Eba ho waturutse hose Can you do one thing for me? basi wankorera ikintu kimwe cyanyu Can you get Mateo's boat? basi wanzanira bwa bwato bwa Mateo ka kato ke k'umutuku kameze nk'agakinisho kari mu mufuka hano wanjye ukakamereza mwakwiye kama ngapfa ngafite akato k'umuhungu wanjye akato ka Mateo n'umwana we It's the other side. kari ku rundi ruhande rw'umufuka kabaza kureba hano mukobwa areba icyuma cy'umugabo ahantu kiri I'm not sorry. ambabazi gusabye da mama we yamutamitse rimwe ho film dapfuye kobwa munaga mu mazi pistol isigara hano filime nangije ikigabo kivayo umukobwa gufatira imbunda umubiri watangiye gusubira ku murongo sasu mu gatuza mukagura ahantu hose yapfuye kurasa ibyo abonye filime kigabara yivunnye umwanzi ubwato butangira kuroha amasasa dore amazi ngaratangira kwinjira mu bwato ibi filime
Amazi yatangiye kwinjira mu bwato. Ubwato butangira kurohama. Ubwato burarohama. Katurore. Funga umwuka. Funga umwuka Katurore. Mu mazi sisha wamaramo kangaho utarapfa. Ubwo yamanukanye n'ubwato. Ibi filime. Yamanukanye n'ubwato. N'ubwato gutyo. Kumbe dore ka kato k'umwana we. Yuburukiye hano. Buri muntu usanzwe uzi koga, amaboko kuba yabaziritse n'amaguru ntago byakubuza muvoma no gukora udukoryo twawe. Keretse nyine ari ba bantu binyiga koga, kandi murambabwira ni wabona ari abantu bujuje imyaka igera mu 10-12 mutazi koga. Wa mwana nimba uzi ko ufite imyaka 10 utazi koga. Shaka abandi babyeyi kabisa. Bakunzanire nkwadobute. Raje ryama hano. Raje ryama hano. Ararokotse. Katurore. Munsi wabaye muremure yabyutse mu gitondo, azinga agiye kwibuka umwana we wipfiriye, yumva ashaka kwiyahura, ariko ibyo anyuzemo byibura birabita bituma wibuka agaciro k'ubuzima. Ubu sinyeka ko uyu mugore yakongera kuzana imikino yo kwiyahura. Abonye ukuntu abantu bapfa, abonye ukuntu abantu bica abandi ntacyo babaziza. Se yanabonye ukuntu umuntu arwana ku magara yari kuyatabara kugira ngo adapfa, yasogongeye ku rupfu. Sinzi ko yakongera kuzana iyo mikino. Umuti nawo menye uri maze kumushiramo. Kuri imiti yose igira igihe nyine ikaba yagushiramo. Ati yamushizemo. Ntago imiti yagora mu buzima bwose. Arebye hakurya abona ikigabo kiri kwambuka mu mazi. Kiracyari kizima. Yarakibonye. Nacyo kirarohamutse. Kivuye mu mazi. Dore kiryamye. Nani usobanukirirwa. Rebye iki kigabo. Kiri gupfa. Arakireba kiri gupfa, kiri guhumeka umwuka wacyo wa nyuma. Urebe filime witonze. Rebye ikigabo kiri gupfa. Aracyegera. Kireba. Thank you. Thank you. Niyo magambo yakibwiye. Turashize. Uyu mukobwa bivuze ngo nawe ashobora kuba yumva baye Imana agiye kuba umwicanyi nk'iki kigabo. Kuko uyu mugabo rero yaratubwiye ngo umunsi abona sheri wari guhumeka umwuka wa nyuma, ngo yise yumva baye Imana, yumva kunza ubuzima, ubwo yatangiye kwica abantu. None umukobwa naramubwiye ijambo rya nyuma, uriya mugabo yabwiye umukobwa bakundanaga yaramubwiye ngo thank you. Kubwo kubupfuye. Uyu nawe arumva amenye byinshi, arumva asobanukiwe. Bwira mugabo ngo urakoze. Si uyu mugore agiye guhinduka iki? Iki ni igice cya mbere yitware